SOMPA TV Sunni abo no nsia adesman maya mamunyira mu adwo ensam no drosso anwumre ana yede eba yewura oseche mensa bonso ne Ghana ne nsamtwerofo nyina kasa ma twe watwe no ho no anwumre yede mu asem eba majority leader for Kra Yewura Alexander Fanyoma kene ne wakasa adenase amampanyu yewura atoba force sahene edemadom kuman Ghana marase bedwamu wade asem bi atodwa fa yewura oseche mensa bonso yewura Alban Babenso akasa wo se Ghana de yemra shebodwa fie no kema menka bi ayi adwuma na adehye nso ya ewo so amiabato mpasua no so ya aha na yewura oseche mensa bonso oye won marase bedwane no omosesan yewura Alan Kwadwo Chamate de ato aban panyifo ani mo se kwan ye fa so egeto o man mu no yenyen sakraye adehye bi ya ewa santimantamu afrase ya o kasa wo kasa nyina no eye enyinam kanea na omose de asemo asama kase circuit court na won makwase tena rante kwa mienu wo kodam finhia dumienu woni a wo paade wo wiemu a ohunu ewo asantimantamu adwumakuo no omode nsam ani afutuo ni ahodaso nsam bi Ghana fo ni wiase nyina Express Group ye comfort ya ma ose kwai na kwaja kwantu ho hyehye no achi is my kitchen restaurant yese brand bedi dina ho nto mizo and 5G wonum so kan ho bi 3 herbal center na 3 core capsules haba 21st clinical wonum ye sciatica expert pa ena enumre yi wonum na adoma so yesene ye rekasebo eba be som na content afidie no so a www.sompaonline.com and some nyina ye kruche dia koguo bi ya benya bi working kind Facebook re ya SOMPA 93.1 na YouTube aya SOMPA TV akosuya aje wakode aboaten enimedi mene nana kwabena kesiye kaimo se asantimantamu fabi ewo SOMPA 93.1 FM eno ya asantimantan kropo kumase nemu wone a wo ahafo na afeso bono ene ne mpotamu kramu ewo SOMPA 98.9 ekwa nyako abrodoma ene abusuafo no ekram sanso so ena wone a wo tachiman nkransa ne mpotamu bro na poye FM adanse banum ne abusuafo nyina so apamdada mu ekram ewo SOMPA 90.7 SOMPA 90.7 yewura wo se chairman sabonso nchen ana yeko yadikan akyerechiremu ade akyeremu se wono ena na eye sahene ewo dom kese no afamu ewo Ghana embarase bedwamu wono kra na oba santimanta kropo kumasemu a na woye abato mpasua ifa ne saso ameno on marase bedwane mopani keka ko be sanfinsia aduasani na wadi omampani na se wadi se embarase bedwa adwano a waya adwumason ade ama adehye ya ewo so amebato mpasua no so ene Ghana nyina na yadika kyerechiremu akyeremu sanhyiamudie bi akoso ama branhyiamudie no ekoso no ne nyina na ekoba se opani no wo twe ne ho ade afiri ho se wono eye sahene ewo dom kese no afamu Ghana mbarase bedwamu ne momusa ono ehwe mbarase bedwafie no nsansam so ne ade de saadi bia no de edaso ekuramu na Ghana fo ade hye bia firase akyerechire nsam ade afa ho kyerese opani no wo hwe firi a wafiri mo na nura dampo wo hwe sade video bi ba bonten na opani no kotena ha fa ha waseme mfa ha ne ade no a manfo kyerese ya ade se yawudie ewo opani no afa yie pa na ene woni nsam kyerofo akasa ma ensam de wodi pinu a ana atodwa ana wotrese sade Ghana fo bi adwen eye omose na ani bi firi so tiam ka se wei ene me doba a wo twe ne ho asi nchen no wo so saa ne no nya no kre sade Ghana fo esi e ka nemom no wono a firi ni pem ani ade ana watwe ne ho party ni yeyo Ghana nkoso nti wodo ne nti asese be ya monyoko no betimi akọ nanim na breaking the 8 ni bibia timi akoso e de ma wo mo sade wo si hwehwe no ni nyina aka ho bi ne ma wono oseche mensa bonso watwe ne ho kakra na semni the leadership of the caucus, especially since the Honorable Sir Madasan, the first deputy majority whip, has been nominated for ministerial position. At the caucus meetings this morning, the caucus by consensus concluded that the Honorable Alexander Kwamena Afeyamak, the Member of Parliament for Efufu, and until now the deputy majority leader, should take the place of yours truly, essentially as Member of Parliament for Swami, as the majority leader and leader of the House, with immediate effect that is consequent upon this communication. The National Council of the New Patriotic Party, meeting this morning, has accepted this communication. The National Council of the New Patriotic Party, meeting this morning, has accepted this proposal. The Council, in consultation with the caucus, has further approved
of the following members of Parliament to occupy the following respective positions. 1. MS Patricia Purigi, MP for Asukwa Information Not Adansi Asukwa, as a Deputy Majority Leader. Frank Anodombre, MP for Isam Adwajiri, retains his position as Majority Chief Whip. The Honorable Alhaji Habib Idrisu, the Member of Parliament for Tolong, goes one rank higher on the ladder and now assumes the position of First Deputy. Yewura Oseche Mensa Bonsuna na wade ensam etudwa no na enu achi wasan ede tudwa etrese Yewura afenyama akensa wote se na o ka ne ho asem no sede o maso no mu ebra oba emarase bedwam honom afe yapem ahankron aduokron anso no mu nkakran de bese na ye ne wono onye sahene biem wodom kese no afamu no emmoa ne atita ne mpaye bi ombebo ede ma afenyama akensa mo na dwuma no enkoboko. I will entreat my colleagues to offer the same assistance and support to my successor in order to successfully prosecute the remaining agenda of cabinet. In my capacity as leader of my caucus, in minority and majority, as a leader, I've had to work with many of my compatriots on the other side of the political divide. Majority and minority leaders from the NDC, beginning with yourself, Right Honorable Alban Shuman Kingsford Bagbin, ASK Bagbin, to figure in your life before life. Cletus Abuka, my eternal friend. Yewura Oseche Mensa Bonsuna yetenenken. Na wadamanya for Alexander afanyoma kan ya sebro diadom kase no wobedi won manim awo mra shebedwa fie wono so akasai na kase no no baba kire se wa na anwene ho kora nsusu mpoda se emre bi ba bedram wono baba di dom kase no anim ewo sabre ti se yimu na wokae afempi mienu ane enan nim wo 2004 ebra wonya ni soade hunu ne da yeso se obeba mra shebedwa fie no wo se sabre ni papi no na bu na bam na won mo kire se wo swadodo won pene ba bintina ebu okura anya de obibide de bi mama no ne ade na soso senke wotena ase no hwe asa no ma no nyina kenya senkene watumi aba bedum pempenso ati se ye na wadampanyifo nyina ase ya wo hye won mo bose botaye biada ya won pese omkoduru o mrahye odwafie no won so be na fam de e de aboa. Thanking you exceedingly for your wise counsel. Mr. Speaker, you took me as a son. Mr. Speaker, in the moments of depression, you were there for me. In moments of difficulty, I came to you for advice, especially when expectations were not being met. We traveled to Cote d'Ivoire, we traveled to Togo, we traveled to Uganda. In all of these, your advice was one: your time will come, have patience. Mr. Speaker, I thank you for that fatherly role you played in my life. And I want to promise you that I will not let you down. The job is difficult, it's challenging, but the God that made it possible for you to survive, and the God that made it possible for my predecessors to survive, will make it possible for your son, Kwamena Afenyomarke, to survive. Mr. Speaker, not the least, let me thank my wife for her support. Mr. Speaker, being in public life, I married my wife when I was only 23, and she was 22. Mr. Speaker, I started public life very early, and most of the time, you have to leave for Winneba, come midnight, go back, run your business, go to court and all. Mr. Speaker, through all, my wife, Diane Nanama Frimpoma, has been with me. I thank her for her support.
Abusia we Yura Alexander Afenyo Marking. Abusia da so wo sa ensensem no emu na ebra yewura osechemmensa bonsu ene Afenyo Markings ekasa wieye no na hye se ato domkuma no so sa waso mo so de nsem kakra etudwa na ato ba force no na yesahne wo domkuma no afem ensem pi ana wode atudwa ana wo tere se wo kapa ade ato edwa play nyese bia play fa se ebeye a yewura osechemmensa bonsu ni sue hunu ene na adwene ni nimdi ahodo wanya emfisa be saduasa na akire se no pani no won hwe pa na ne nuanom so nhwe na onsua bibi pa mfamfiri ro se chemensa bonsu ho sabaya betimi aboa wo mo yewura nso enhwe se wote akire kra no a wonfa ne sua hunu ne na adwen ne nyansa no emwa ne nuanom sade ba ya adwuma no ebetimi akoso yi yewura atoba forsen your contemporary the honorable OKMB Chairman Bonsu has left a mark and a permanent footprint that would probably prove difficult to surpass in the annals of our legislation for years to come. I dare say, Right Honourable Speaker, that his knowledge and experience of parliamentary practices and procedures can be matched by very few members of Parliament. Having been a Deputy Majority Leader, Chief Whip, Majority Chief Whip, of course, Deputy Majority Leader, Leader and Minister of State for Parliamentary Affairs, Minority Leader, Majority Leader, and Minister for Parliamentary Affairs. He rose full cycle through all the ranks of both minority and majority front bench of this House. Many, include my good self, were attest to his leadership style, brilliance, rigor, and attention for detail, his unique humane and personal nature that has always commended by most people. Mr. Speaker, as he leaves the majority front bench now towards his final bar, my earnest wish is that he will be kind to avail his wealthy experience and knowledge to members of this House from both sides to tap him. This House, by extension, the good people of Ghana, are exceedingly grateful for his illustrious, selfish, and patriotic service to the people of Ghana. We thank selfless and patriotic service to the people of Ghana. We take this opportunity to wish him manifold of God's blessing and very best in his endeavors. Mr. Speaker, as I take my seat, I also wish to welcome and congratulate my colleague, my new colleague, and a friend, the Honorable Afenyo Marking, as he takes his seat as the majority leader. So, Speaker, no more AATO. Thank you, Mr. Speaker. Yewura atoba forsen ena yetene nkan Kwakwambo no ana chiame hene yo ma shebjafira alban smana baben ya bibia de na bam ewo ma shebjafie so kasa twa to ya no wo kire se wo hwemo pa no afiti tentere ne ya wono na ni fiye ma ne kwa ma shebjafie nyame anim ni ka bi ma menka bia ya adwuma pa na wo se bepem ne no so wo mo da so de ya adwuma ya na sakaya sonko aba ma shebjafie efa no donkese no afam wo entokwa menteme wo se wo twa bia ma ye ne asomdua bua ena won mu no mu and the present father of democracy in Ghana. Because Parliament is a house that hosts democracy everywhere in the world. That is a house not just of the people, it is a house of democracy, and that is a house of accountability. And as we chart this unending, unknown journey called democracy, we will definitely come across challenges. And it's important that as leaders, we with calm nerves and reason, smoothing the journey and find amicable solutions. And so I decided, after consultation with
watching a kwa doya woman so one MC form Russia fie and so ka big akra edifa one. And the present father of democracy in Ghana. Because Parliament is the house that rules democracy everywhere in the world. That is the house, the present father of democracy, the house of accountability. And as we chart this unending, unknown journey called democracy, that in view of the new standing orders, honorable members, you listen and don't go out and misinform the public. In view of the new standing orders, Wari aya chame hene ya wo ma Ghana mra shebe fie wor mo nyafo aban smana babin afe yamra santimantemo na yamra so am abaton pesua no so ha ena yewura oseche mensa bonso oye onmara se bedwani na opani no watena kunwa no so ache yie pa ne sa yenti se oka so am abaton pesua no so a untumi nka ahasama bra wo yewura oseche mensa bonso edin na enu aka ho bi manura ebra nsam no bobabo aya ya kire se nhemudie ekoso a nhemudie na kiri no yewura no atwe ne ho se sahene edema dom kase no wo Ghana mara se bedwamo no na adehye no so se ekọ won nchen na ye no omudi nkomo kire se mo mara se bedwane ana se nsakira ye ba ewo mara se bedwa fi ho no ya ye se wo twe ne ho se panimpa ewo dom kase no afam mo asem ene sen na opani ya woni ye di nkomo ewo so me abaton pesua no so wo asante mantamu no se wodwari tirem ewo so me ha se wona edwam tirani ewo empesua no so yewura daka aban ana woni ye di nkomo yewura asam ne se nani ache ho pa efiri so hwe kwani ampanifo fa so a asam no ba ye wo so mu ene watenetene asam na krokro asam na baduru sabe na watere sampa sabe o matwere mu do na mo nimni a omoyo for the constituency executive council of elders and Tanikura winner. Asam no ba ye no initially no ya nyi ni ye se be na wo kanu if you say ye papa no oni ye di nkombo ewie ye no na chese o ya na akọ amaname nti o kama na ye tie se be chia ni nkombo fi anto ata na ye kwoti se asense etina tender in resignation nti na ma ye ntini ehuru se dia asem nti na hayen etwetwe be papa ye nti se ubisa eti ye no ade ya mfa na ho bo so ya nso so se se agye no ni se ya ne din komo man chemu kakra ono so edima na efese ye kiase na ye fa mpisa na mekide akansis na me ye koto parliamentary elections emira ono ankasa efre ne frempeni for se afi bi ne bi onyina di enti otwo no kakra ma mrantia omo so ewo so amenu so etifin ma ye koto aba ne wie na ye nia ba kwa efre no Lord John Dark ono na edin kunim se ono ne ye peace and so ne obi say the honorable president sabus owo be abosomo be yedu eda na nimu a odani emparo so for no ewo akontabu se de da bia ono kana ofre nyina tuye for kache se yanka mo na yentumi enya suje se be ya e betumi abdo eno enana ewo president sabus etu afamu and still at obi owo niema bebre se oye ewo emparo so and san 7 December 2024 no apa anu ko twaba yemi apete jidi se nya constituency sa se de bi ono awka so yewura ya oba asantemantam so me abaton person so edwam treni edema NPP amanyoko no yewura daka abana yetene nkai onmonya for Allah no kwadwo chemate mra bi atwam wo na waka NPP amanyoko no ho ya ene watchers movement for change ehona ode ne ho akwakodom ya wo ye panyi kwankyerefo a wodi animu arasa 2024 aba ebato no afi no wobetumi adi nkunim se mampanyini ewum enam so ama wahase ekonto abo ewo nkramantemu ne adwarefo ma no binim akwakohia ya watchers ono kwa na dwemu dia akwan ya wo man no
fa so agye to wo man mu na chia kakra wo ba bi sansa nipa kuma bi no hu ne sasafo no yagye won mo to wo bekwa kwa wi akire na enipa wo mo kora ntua to no safo no ene ya no mde di to e wo magane mu na sakwaba se wo no ye yiri sama mpanyini e ma ne ba betena konya so a wo ba sansakra ye pinu a betumi aba o man ye to atuam na ye tumi de ye mpuntunyuma e wo magane sansa Ghana ye ya kachi e wo no mapimu. Now, first, I've said that we have to reform our tax structure. That's where it starts from. It's not a question of picking one or two taxes and then abolishing them. If we reform our tax structure, taxes will automatically come down. If you go to the advanced economies, the tax structure is such that they earn more revenue from direct taxes than from indirect taxes. It is the opposite in Ghana. In Ghana, we pile a lot of taxes on import duties, which affects the competitiveness of business people. But that's the wrong way to collect taxes. Bring the taxes down for businesses to survive. And when they survive, then they can employ more people. When they employ more people, you can get more taxes from income tax and from corporate tax. In all the advanced countries, that's the tax regime. So just eliminating one or two taxes does not solve the problem. We need to change and recalibrate our tax structure. That's the first thing that we need to do. Turn carry a movement for change. Panyo control for ya wodi anu. Wormonya for Allah na kwajo. Nansen ubahwa na kania no na adum. Behua na adum. Etimi bonani na aba na adum. Eba na ekọ na aba eba na ekọ na aba woni a wode nkane aye adwuma de ekame akwakoye se won ho kire wo mo pa woni a woye ko so sahodo ne woni a wode nkane no so na de ba bia ena adwuma bia mpo no nkane a na ye de eye na adesie bi ye wa santementem te se so metaphor krofrom ene aboabo de omo akasa papa mo kire se e wo mo se kane mampani John Dramani Mahama abreso no na dum so no wo hode na so na de ba ko a ede na eno atimi ye ahotoso kakra ene se bia wo adwumam na wo kofi a obetimi fra kacha se bra o ba to kan bra na kanea no o madum no anase wotimi kura afre busa se nkanea wo ho anase yadum we no de entisa da bia na yadum no ebre bia yetimi dum no bre bia nso ne yaso ebi mu kura kire se ba bi wo ho no mu a ase de nwansana twam no wo so na kanea na bonani nwansana sa betwa mu a na asa aba je se egu wo madwuma papa na wo de ebra na ye di enkomo no ene ye ne asantemantam kasamafo de ma ECG atwumako no ye ne di nkono ye usan se ofabo aten se ede asem pa na wo ye de ade pa na wo ho a se ye ntimi hu ade ko de airport asem no obi busa wa untimi ntretirim se dum so na aba o se de ade ya muntimi nka be bi ntira so onhwe wa tretirim. How could you smart see no? Man can say enye buapayo. A friend say yeah, hamana ye be song ya be share it na before. You ebi o wa you impose a overhead cable. And I say I want to hon so a ye be underground cable. Aha, the me no. I'm off one channel so. Na be na kakrani na mia e sepem no akasia pa no eko ye substations no yenya o how kakra how the na me papa do ni friend no coincidental cable fault coincidental multiple coincidental cable fault na mia your friend say cable fault no eya everyone ti no pink kakra because o the ten van the 34 na uwa wasan to send 12 and son when you cables no ne ho ahwa jimaya na o ye na aka kakra no we no na ba konso aka kakra no we na ba konso aka kakra no we na ba konso na ekobaye okay etina your friend friend yes ebi mbaka crap na yes ma
emphasize no na ehwe tuma no sa ne be ya apopre a ye be ye na prefa ye be nya ame abia ba ye de sia no etu ye tu amebo ya de sia amane sia no ye fro one fanche ebi you etu na isi ye no ayo fa multiple contestable force agili ya ta je bibre no nyame cha de no yi efiko na no so you head of the issue apology SOMPA pa at the prayer this year I am for the engineers no o ma to die exercise ile by ensign ene ya etwagu ye eya santimantem kasamafo de ma ECG adwumakoni Ra Samson Boateng Asamanka circuit court na kwasetena His Anna Abbas Abubakar Adams wano na tena dwamu setemuafo panyin na ebra watena dwamu na mrante kwa mienu ene do mbegya na kwa mu ya baka mu akwasifo gu na fe Emmanuel Bosompem wambo ne nyina na se won makobokoro no meka se court si won kodam kwabena nya akwa man boni kwabi madwe me josmini aba boyemu ekoba na sei yo mini aba asam no ne tete ne chiachi awa nyina no ene ese sa emrantie emienu a me no kase no omakodi ensenseme ewa police for akache no emise kwadu a me no kase mpanyufo okopie mu ewa semdibia no kwadu boni ede ebom ne se omabomoden aka abomu nampo no omo awia obi ade na ensem ne chemu nyina no ene se abrantie bi ono eya adwuma ewo katafidie bi a eno ewo empotem ha no mo ye friend se Anansi FM or sa brantie no ni motorbike ena me no ekase no sa enipa emilu we ekofaye na detective chief inspector M Agbeko Novo wo bra no chechemu akire kwadu achemu afo no ena oba bonche de betu dwa achemu ese eye me no kase busumi ya emu ne de toso enkron 9th February 2024 ya ena abrantie ameno kase ye friend se Kwasi Opoku ase na medical aka no one eye abrantie oche ayirebi na eno ena ameno kase no Emmanuel Bosompem so mpanyifo chemiso no so te achem edwafo na omko wi abrantie we emoto ebai na mo wi motorbike no ekire no ena mo ye omadwen se omkokoton motorbike no ewo eye akwatia ene ne mpatemo na eho ena eto ekopa eja meno ekase no mpanyifo hu se da motorbike no mawia a enko wi ase no police for ntimi so eso mpachi na ebrom be pie mu ewo eye asemdi ebia no kwaduboni no edikan ebisom se sto kwadu ede ebom no mudi hu for ana na anaso mo bibi eka de fa ho na no ena mantemienu no eba bonte de batudwa echemisa no kwenie his lordship yade edi hu efopa yen ena motorbike no yakofa ya ye yadwese nke yakokoton apiska da hwe ata so eno no timafo no chemisa ayampa se mapem aka no kore na makasa magimfo so atomu ede a ane na obi biara onkokoda afiase eye mfihia ensia na fihia ensia no mokoye adwumaden se beya so mokona so moba omu sesebe obi eye bicycle kwampo eda esi baabi a omoni entimi enkokofa na otemofo na sema oka ede to aso ene se emrantie na de ba adokunti a omo fihia ne se omu de kan agitumu na aka wama anya ntumu ede a na nka obi biara ebekomu enfihia edu anetumi no kasa ne de emrantie mi ndo omo do omo so mfom se anya adwuma dembo mu no motorbike eno mo ebewia no eya de asamaka court etima kwasetena ama sabra me no ekasa ne de yesi fihia du emienu omo wie no nyina omo kono mukotwa na so mo kono so mo ba obi ade si ho no ma anya dom sa ebefa na abra won be pie mu omra court no yenhwe na wono mo etesei se wo mo anim ya beka cho se confusion sia sa won ka bi nhemu no omo sa nyamere nim ni so obetwa de age wo mo ana nukrenie na eye emobo esan se ohwe emnante nanim a omo na anwe ho se motorbike a mu wi aye no na kampo se beka to mo kodam a ebekọ anim esa enu tablo temu afọ no de na temu atu edwa no omo nyina ohwe omo nim omo nyina ta omo num na utumi so bia asini ase a ene abusuafo a ebetwa hye mu ho ne de na utumi so bia se enu tina me se na omo dwen se omo bekọ afiase de nemu no na omo tutu se ebeka se obi ankodam fehia ensia no nti no
ene ne koso ewo asemdi ebia na bicycle no ya kan wasem se wo mkoko wiare no abra mo kọ court ho no wo mo de baaye ana won mo ton kura cheze sika no ma chadie motorbike no luckily ne say omo ntimi anton mo ma jo so mo kwakoton no na epa eja na msaye so nti ama yetimi so mo pete no ntimi no kasa ni de yade a motorbike no wa police for no ma eno ya dance die kase ewo asemi mu a na msaye so nti na enei ya de ahi bia kasa de ahi bi ne ka ho asemi yi motorbike no Yamaha motorbikes ya common na onfo yusu ya sa type of motorbike ni bia ana mo fire mo ho sa abusuafo baaye wo mu we akro no de na soso anya de ya abusuani ba ko mienu bi ba beta kire se wo ba behwe se wo mo de hye ni de bedi fo ana wo mbedi bem were mo hu bibisa abusuafo baaye na eye adehye so kakra enso eba ho no mo na abusuafo no se na mdi kan ekaye no na omunim se ebia na nka yebetimi ama omobil na echikwai no ya sa to aka asem no tanso na binimpo adwen sesempo se beka so mkoda afia se be bia fe ba ko ana se bosumi sia ebi ani te betima fo no ba bonte be tu dwache mi se finsia na obia enkonukronie busuafo no bebrede yade a mu edwuro mu ye pa na otumu sampa awerho so aka om nemom amotima mo foni bi so a eba ho no ebinu chemu se nia omaye no ashoto channel de mo mesan se amokwara mo chemu se mpatam ho no no kono keten ekoso anu nti se ene ya chiwe no mo ese omakowa motorbike a anya nwonwa ese kono keten bia ekoso no so no ebi mpa na omunim hu ebi yo akabi bi afawusi why bibia ne anu aboyamane arusuama ne boni kwabena nyakono yete ne nka no wei ayasama kese circuit court ne yakoso ewo Sompa TV so na wuguso a wo hwa nwumre no nsia kase no nie wo fa bi ewo Sompa 90.7 eno ewo nkranza tachiman ene ne mpotem bron na po yefam eno no sanso so na hafo na afeso bron ene ne mpotem kramu ewo Sompa 98.9 santimantamu eye Sompa 93.1 FM aba fo tentafide no so nyina so ye ho no mu a ye adwuma ye kuya ni mu wo ensam foforo emu na nsan bohu an se ewiemu ayehye ebi wo ho nso otim hu se wan kasa wadware kura na wafirifi a wo kwa adwuma no bo so na honam nyina afọ ebi wo ho no mu a woda anadwona wani ti a ba bia wonsa etoye no anase bia wo nan kura da no bo se na eho nyina afọ eyade a ehadwen papa woni a wo mu odupa no kura de enya asem koto be kokura no ebi wo ha efie ni yam hosi ya no mbram hosi ya eyade se aha Ghana fo pa na Ghana fo nso guso ya omoka ho asem na oman Ghana ha ye wei ye wo adwumaku a omo na hwe ewiemu nsakyeraye no opade owiemu nso a wo hunu na omo na ebo Ghana fo amane se ba bia duru de obi a emie nani na obi amfa ne nansi yi o efiri se ba bia awiande nani akyere ya wode nani akyere na wo no nyame ya adom no okoda no ho ba sesi ape ene asamo be san ba pa na sade ewiemu nsafam na nyame ya adom na okotwa U10 ba dia na kire se ene asem pa ena atoyen na wotetere mu sade emunsam esitie omo ankasa brofum If November about February there I open up here nanka if we work on if we best a match for matches and can stop any I organ and thinking from there nka issue no asase na if we best open February na open the few no then we'll be ushering into a next phase of transition period honum near the hot season na say ye free open akọ esutọ brain ti answer na nti no be shase no sa period no ehune se samre amino kasai awia no ekọ equator no so na ye ne ayewo Ghana no from no na se Ghana kra no kasa no we are very close to the equator and we are na what side na say ama heat no so ano ye din amayen ye to so bi oni se opebre no no na dust ebi ba system no na that number system no sa no is subject to scattering we are no heat no ba na we are no
hon that's no scatter be absorb be a diffuse and a reflective being so the basa no we are not direct no entimi enyo say it's no generally na ebegu ye no about hoko that's ni be so afi any I want and I saw from enti yebetimi enya awia no but so them see can no this is the period a transition period between the harmattan and the rainy season no I know there na heat na ankasa and the brain. Any say, young teacher anywhere Ghana now for Manase Kumasi and Ghana Puno. The highest temperatures are recorded in February and the March. But the point you made me you must have your home question and say, in January never what those previous years now, are we still having them? And soon what previous years now, my young experiences are we still having them? Sasana never what no more now yes I didn't know are we still having them and also chomwa ya hu se this year no EP so abate and from na na enye papa enti ade na ekosti sa amamtama no so enye papa enti se ni nyina no yetimi ansa na negative dia ene na kese so duja so na ade ebrayen asante mantemu wone a opade owiemu a wohunu pani ba akoye wo mana no pai ewade a chebia adwumade no so no no ma hene odubo ache di sa enkomo yewura Samson aduti eku na yetene nkan anwumre ya abomoten se obagimizo ene 5G ni bi na wabobagu wade so ebeti wanim nyame ya atomo a wonsa eka bi pe obeda Dr. Silas Asepa afise baby a wo bia no na wode bia brɛ wo sa no wawie kura mizo ene 5G no memenda kwasiada ne dai di anim nyira no twede ampo nyankropɔ ya atom na wo ne Dr. Silas ebo mpuni mpudi a na yese wawie kura enti mo se mantam ne bi wo hɔ no mu a mo se Dr. Silas ne yenu ama no oba hɔ no na wode mizo ene 5G no de afra ne de emfa ne nyina hu ka no pɛ Dr. Silas mu ho nyum nyina no na omo ma wo mizo ene 5G ne bi dwumadie bia ase mizo ne 5G edi hene ɛwɔ hɔ 0246 270221 0246270221 the entire was oje Free Herbal Center edi ene se omutu koko na sisisi yade na afenso ayamtim omutu ase kra abusu ase woni mo bia ayamtim sisi yade ni koko de hanu a wode se Free Herbal Center na duro efere se koko master no obagebe edi ama no ba bia te se Mr Herbal Colin Dani Herbal na afenso apidanga ayeton enuro no okɔ no mu a obenya dodo na atu yade ene so no hawo ne amane bia eni ache bra wanom aturoi 0546107107 0546107107 nyame ya adomo wɔkyena no pasa be de ade asa bomade se wɔkyena no papa no wode wani bekyere mu ɛwɔ 21st clinic yankrobata bia ya ebewo abusua de wo mu nie 21st clinic eba yi wakyerɛkyerɛ mu ame yahu sɛ dan da nipa bia no wɔ hɔ no mu a wɔsɛ wosua de dan da ade akyi ade sa no yarewa hodo pii na eba bere kɔ nanim no yare no ya wɔsesa ekwane ɔfa so a ɔba nipadua no mu ana sɛ nipadua no kwa wɔtemu dada wɔno so sesa kwan ɔfa so a sɛbi opia ɛkɔ nanim enti sɛ wɔanya obi nso a doctor onim te ɛwɔ saa nneɛma no nyinaa mu a da bia no bɛkɔ baabi ame agye usika na de ya bi wɔ mu pa no ɛne sciatica yare no yare nkae bi ɛka ho bia no yɛyɛ ho adwuma yɛde herbal treatment papa bi bɛma wakɔ aba bɛsiesie nipadua no massage papa bi bɛtwa de agu yɛhohoro wa wodie ne yɛhwɛ wɔ gyanan mu wɔ dwonso mu ne baabia mogya mu ne ade a ne nyinaa nso so no yɛbɛyɛ ho adwuma yare bia ya ɛha wɔ no ne yɛagye wo de afiri mu yɛnkrabata no dɔso nti wofrɛ ahoma no a baabi ɛbɛn wɔ no ne yɛakyerɛ wo na waba 0540 311 0540 311 wana dawroma ya to nkrata oni aba ba nsem bia ka kira elebeso so 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi se 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert
Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. SOMPA TV, Emma Akitiapa. I was here that say at once some so lion cow for you now what you chamuno. I was some cassi one crowded back Kumasa Quantum Pono so a yabia friend Sam Coco. A broad na school bus. Now what near chimu e wukumase. Now one a private care biko shia ye a mum honomoa. And quada miensa one with tin and I won't see a door. Now a better to dress at Cheniba and one crab yan one. No one fish no aduasa ensia wono so eka nkoda miensa no ho a wono efiri mu na nka yenim sangeja enkoda miensa no be so ho a na da chia so ana esabeto dwase emumienu awudi aka miensa no ma nkoda na kwakọ ye num ana sebredi wo mo firi mu enkoda ya ka wono mo asemi aye gavachi makusu anya mfishia no miensa Asari Joseph anya mfishia no nkono akwasinya akolawi enya mfishia ne dumienu ana achibani ewo mfishia nan ana fe Jeremy Hamenu wono so enya mfishia no enson we ne nkoda wodo numu a ana no rewosam ye si ye won kan de ba kumasen kwantempo no so nkokọ wono mo afiri mu ya school bus ya na wono mo atimu ya kan wo ba penfo ya wo ye chechire ni a wono ewo Ampia Memorial School emu a wono so firi mu kan koda no ho no aye wo ba pa dokas dede wono anyamfie no aduasa ansia na anam so ama akokọ baresa no na sa akokọ ya rehosam ahometesem san koda wono mo kwakọ sua de ya do magu school basim wono mo firi mu sa no de na jese ani enyan enam sunti ebusua na no mayemfo ne mpanyimfo awodo ekeka wono mo sa sekeka nioma bomu ewo eye kumase nam so ma meka se no wono ma pen koda ma akoma kunum nyina krabre ya enei wono mo asie wonom na adohia mudi yachi ewo Facebook hono aya SOMPA 93.1 SOMPA 93.1 YouTube no ya SOMPA TV enkoda no na kan ye fita ya de asie wono mo nkoda num ene de wo nyina obi agu na daka mu a chese ye kopɛ wono mo krabre na ekoba no sa no na akwaye yasa batan wawo ba tete no amana nya mfie miensa mfie nan ba akokora de wo mu a wanyini wo mu mfie dumienu akoda no ho school apo no ati na no bonse do sa no na se asefemsem enam sunti na no mahemfo na mpanyimfo ahodo pam ehwe ya se wo betumi adodo abatanom na won makoma ato won mo yam meka say enkoda makoma kodu nsu a won so prepre mu ode no enkokọ abaya resabea ene adodo no akogu yi a ene yayi pinu ama won mo kọ fie na won mo hwe won mapom de mu nsem ewo efie na yede besia na ya de akire ahwe enkoda dunson wa won maka no se ne won mapom de mu nsem ebesi bia koro abusua yenko ye nemu wo ensem foforo emu na yewura Samson Adai enchen na yekoyi Kopek panimpa ne nsem a wode atodwa ene se asam no edika na editie ene sen adwumakuo bi afa ne se Sentio Oil Refinery sa adwumakuo yi eye China for ebidia na sa China for adwuma no omoye no fa nwo adwuma na omoye na adwuma no omoye no ade se fa nwo na omde ba monte so a obi anya bididi ne dwuma no ewo fom na ewo fom sa no a na entime mmoa botaye ne tirimponti a wode to fa nwo no se emeye emfa emawo ne sa yenti na Kopek ekeka no ho se one Institute for Energy Security ka bom na omake kan krata boma sisi ani den na omodi asem na koma Office of the Special Prosecutor say wonhwem na oma kwantsira ne afutuo ewo ho efisa sade niema esikika kɔ no sɛ omo tratra sesaye sɛ nyahwe a ebe ha dwen pa ba bi asem na duru no eyade sɛ ha dwen na yewura Samson Adai
kopa pani pai echeche mu chensam trofo de a nti a omo kasa asem ene yen soso yete ye no na yebusa ne nsamba akominu miensa bi Tangu neba no ne standard no wo fam kra oye driver ni akoto bi bu kema ebe se wo indi aso so no e sa wo sunsuanso e wo environment no ene antanko kra no se car sa fa wo ni bi egu no se ni se no o ta to ba bi na egu so sa be o so be ni sa wan hwe ya obetumi anya de be refer say respiratory tract disease no I Disney asthma ana se o hume no o be bia ansa na tuna home nti eno ya de a anya ama de se adan na omuni na se omo maybe a year fan or more fango or mangana. The sense of downstream petroleum sector, no quality no from Fango no Abia and Maya has said in standard in a year, the offense of sofa content, a year a sofa, a woman good one of the and a hard and now also in 2015, a year I mean the Kobe are more year respect to Accra. A mean says all court has to be Wakana, and here a bit but a dozen party year, advance a year who may the cancer respiratory tract disease and now incredible so move na a fango sofa content no was so to form so and I'm a year and obasunima a hand and I only paralysis so only asthma chronic mania asthma or my idea and your sofa content are not away a fango at that time na a 3,000 ppm that's 5 million but also amount of gas standard 10 ppm that's 10 parts per million and not 50 ppm but now you're 3,000 and now you see exercise after farm with the bomb about 50 ppm if you can afford a year or more farm on the ban a 50 ppm now you use to know and the ban I didn't say at the hard so what is someone I want to no one no a mass soft and black from 50 ppm and stand up with me at home at the Amagana for yes you say a year copet and year for your carbon a year press conference I can't you know he said and run MP Papa so Mabbe suspend you yeah thing to honor ya petiti a special prosecutor on Chemuna a central for number yensu on Nasika a car mob ya Bogana put my soul a fango a year so precious and so a year you said you should be a bit many a more ancient museum now among this kind of my Ghana after you to post I hope that's a community and among the summer of my Ghana. Era Samson Ade, Kupek Panipana, yet in Kay. I acquire Ababa wire from sir a fear Asantawa. I Ghana near Baba Wakai. Ya, I fear chem what is Zembanimuno. Were you in the Tessa Wabaton Yom Ghana Yom? Now what your Peja my Ghana D at your drum pempen shobi. And your Guinness World Record, Wamubukuno. Wahasa Ghana di betumi apiem wo no afia santewano ya boni din se anokwa baby oda Ghana aduni wo man no ono so pagya Ghana ebi na sa December no a wahya ase se woto nwom na busua ne nya asem ketwa no obi a na chitaye ma no ne mpai bo ma no san se ebra ne di kan ni a Ghana ni ababa wa wahya ase se wo sinkete wada Ghana din edru bia ya na sempempenso a etise yi enti wo hwe ya anwomtofo kokudam empanyimfo kyase abamu mpanyimfo awodo nyina na wonmo taachire ya Ghana man panya be de chi Dr. Alhaji Mahmoud Bomi ono kra bo anan ko ho ade ne nhira nadom ekokoma no nanka yenim se agya wato nwom no nafo ne num awie akire nsansam de Guinness World fo wo mo na betumi akire na enkurimdi abotire wo mudi abo ababa we na ya nimonyam hye ade ama Ghana ne Nigeria forte ho a wo mo yam ensunumu ate na yekotie na yekote ye a Guinness World Record for the crowd tatantantie pie dwa ya wano ne na social media no so kire se ababa we from say afia santewa Ghana ni ababa wakan tuntum braki jase bibia de ye anya dia ne record no anu opeso breakie no abusua atumi abam sa ne nyina no yese selsia no a ye kasa no wanu anye nyom no a woto ye no enemu ensansam a wode ba ye no wanu anye nyoma bi antum enti ne no wo mogitum se wa breakie record ya India ni abranche ye wo ha ne enum 105 hours no a na se wonu mo boa enti ne no enya dia ba mu sa se ne na Ghana fo ye hwehwe no no na ababa wa no eno na anam so ma wanfo bi no mo ka se ya je ne tu mu o se ya anye no antum o se ya wo sinkete ereta so se won na anadwo
wo da hwom nyina wo begina ho begya ne kunu ne ma ho na waba ba sinketa tonyom asha Ghana ni monyam no wo man no de yakoma mu de wada so gina mu pa sa fia santewo a waje record no e wo Ghana yakoma mu na ebda atwato ye no eye 24th December ya na ababa we wada ne nsam no nyina da na asa no nwom no nyina ba wieye na wada Ghana fo ase e wo ye chita ya sonko a ye de ma no na busua mama yenkotie bi mra. The point I kept asking which day it was, and I finally got to know that today is Friday. So, on behalf of my husband, my family, my team, volunteers, media, Ghana Tourism Authority, I'd like to say a very big thank you to each and everyone who participated in this sing-a-thon attempt. So even remember how it started. Not to talk about how it ended. It has been a smooth journey, a very successful one, and we hope and believe that this would be an inspiration to all women and all youth or individuals to come out of your comfort zone and try new opportunities. There's a lot out there to do. You can do a lot of stuff. When you put your mind to it, you will achieve it. I am grateful, and I am grateful to the Ghana music industry, all the artists, those who were able to pass through, those who could. We are going, heaven knows where we are going. We know we will. Where we are going, we know it. We will get there. Heaven knows where we will get. We know it. It will be hard, we know. I was Yamacha, sir, and no, we are going about Yago until a fierce Antoa, Ghana Yababawa, Yadi Yamuna Bram Sansa, Yano, and you'll be an a bet me a beer. Sir, will be sripe, and of one no more to no more amount near Sieno, and Yagro, Habiba. Nada, Baba. Genuinely, no sitting open. Oh yes. Oh there be. Sakwabi eneno ade ba kwa ha no no yese. Na esa ye pebre mu sa nansa no no to nyom no a wona ni timi fam. On se ne sitie no. Aha. Na nya hwe baby aga na yaduru no ye. Wode yedi yaduru baby anya hwe kura no wate ano. Se se ye kuka tonfo no. No our headline. A few Santos sing-a-thon attempt unsuccessful. Ah, by the say successful. So even remember how it started. We are going out on. Not to talk of how it ended. It has been a smooth journey, a very successful. Nanu ada na Ghana mampani na nado danko akufo de kyerɛ sɛ Ghana fo muntie na mede asɛmpa bi ya ne gisɛm ye be ye wiase nyina de na mede brɛmo efiri sɛ yewura Ken Oforiata sɛ mosimi nyi no nti mayi na afiri hɔnom ɛne ensɛmpa Bible mu asɛm na akufo ado kenkan ya wɔde ma yɛn na muntie ɛbra wɔbobɔ din no ano ɛna ɛkɔba sɛ wabo opani bi efe ne se Dr. Mohammed Amin Adam opani ebre bi atwam na oyosofo be de akira wo hwe ahoɔdenne ho nsɛm so ɛwɔ atraye hɔnom na ebre ba so Ghana for se ene se ne de yewura Ken Oforiata ope ba bi afa ya obefiri amamuo no mu a na busua anwumere krata aba emonten a ya tse krata ne yeso so yensa akabi ye maame akosua frima osɛ opare ena nensa ehase chief of staff krata no mu asɛm ni Ghana mampani na nado dankwa ekufo ado enam krata yi so ebo wabaso pa ewo adwuma ya wayo ne nyina no eyese ebra obeye adwuma se oman sanahene ewura se Ken Oforiata no waye adwuma na ne se abanmu nsakyraye abawasoafo no mu a na kyerɛ sɛ mede wo ba mensani fa so
mensani fa so a mede wo ba no wo bɛyɛ adwuma sɛ futufoɔ ɛwɔ sikasɛm ebiam nso sɛ edwadie bi ɛkɔso ɛwɔ amanɔne a wo na wo bɛyɛ futufoɔ wɔ ho ɛde ama me sɛ yɛ aban din mu o anase bi a ankrankra din mu o sɛ ankrankra bi kra na di ni ondwatire bɛwura mu ɛwɔ man sikasɛm a ɛyɛ wo Ken Oforiata ɛna wobɛtumifo ɛde afa ho ne saa yɛnti Ghana for bowo abaso mampani na do dankwa akufo ado enam krata atia yi so bowo abaso se wo Ken Oforiata wa ye adwumadene enkoden eniedene ensiyo akukuhwe asemu abenedie mu nyina na watai mamamu na chi abeduru pempenso ya na mebo abaso ishira wo kosa atraye ha waba mensani fa so a wo ba ye adwuma se futufuo ewo sikasemu ede amami wei eye ensam a wampani na do dankwa akufo ato na maame akoso afrima osai opare so a ababonti asemtrofo yensa kabi na ebra yewura Ken Oforiata efiri atraye honom no yewura Dr. Mohammed Amin Adam wono ena ebebo adwuma se o man sana hene na wahwe abo adwuma ama bibia etumi akoso yenso so eni di akire na de be firi mo babia no edi akire die ye de bebrem yemfa Sedama Express Group ebusuan ya se wo pa kwanto ho nsam se ya futu sem wa pa se utu kwan na wo kwa abrochire de enfori nchire babia Express Group ye do beko ya dwuma ho te ye wasafo labor runabout enkran wo kaneshi first light visa na wo per ticketing to holidays bi na pa se ukokodi ukosua de okoye adwuma Express wati 0249 000448 0249 000448 It's my kitchen restaurant ni enuane papa fie nkoane wonom wo na age abasobode afri 2010 bepem sese wo da soje afi nyame ya adom mbesa age biem wo madwuma ho te enuane na de enyasem ketoma ebusua ko na kwaje bi wate aya surprise odofo no nyeda bia ene wo so tena fie saa no wo ye nuane no da bi da kubu ho no ma mumpie mun change environment ne kakra okwa is my kitchen restaurant a mun kwatena ho muni dina muni mo ho nkomo on saa de no aha wo kwada bia wo so to pizza ba ko a obeche ba ko de aka ho afi ya wadan so banku ni tilapia no wode ba ko pi wo so ompere na apade yi delivery nyina ebusua wo mo ye bio baba yara sports stadium wo traffic light 0265 70 0265 70 and 0248 865046 ye jina we so na ede asi yemfa Sedama akosua somoa ya Grace Buzi ene kukua yensam fa panyo ro asante yeboa Benedict akosua ajewa kwade boaten ene medi mene nana kwabena kese obusua ya dan ho tawni 31 ena sampo nantina popro utinwi ntimi mfu ahemfie ho nkoyi 320 babwa 3 ba mo so eboa sesiade obi a na poso ya ni ya spinal cord anasempo onase tapa tatai trio co capsules eno so ho abode ade itina ma no dutu boss kubewa aye ni nyina yo KB aka Kubeboga ene etwu gatisa no obetimi mpo atwie afri akra Holland hu KB sika wanya nyina efri agriko kwi adwuma ne bank adwuma ne sei ya pe ene o sha ase yetunton kube wo nhie mu ahodo ase sesei owo kube fu akese a onam so ma mrantie ene mabawa pi adwuma she aye ni nyina boss chale e wo si nyina nya rehemu se ye ho a na befa Onia emre wasa ode ho hyekwa adwuma mu no ni o fa Ghana Grows dwumadie so tu akokudru anamo enne na mfaso wo anamo biara wo betu so ejuma wo krom Ghana Grows Hope Day dwumadie Mastercard Foundation na ene Springboard Roadshow Foundation ne Limehouse akabom edebro Ghana must grow boss kubewa aye ni nyina yo KB
KB aka Kubeboga ene twu gatisano obetimi mpo atwie firi akra kolandi hu KB sika wanya nyina no efiri agriko kwi adwuma ne bank adwuma ne sei ya pe ene o sha ase yetunton kube wo nhie mu ahodo ase sesei o kube fu akese a onam so ma mrantie ene mabawa bi adwuma she waya nyina oh boss chale e wo si nyina nya rehemu sei ye ho a nebefa pop day Onia emre wasa ode ho hye kwaduma mu no ni o fa Ghana Grows dwumadie so tu akokuduro anamo enne na mfaso wo anamo biara wo betu so ejuma wokrom Ghana Grows Hope Day dwumadie Mastercard Foundation na ene Springboard Roadshow Foundation ne Limehouse Akabom Edebro Ghana must grow, must boss kubewala na wudi agurei asamu mpeni pawai ipada pena wasa kusia pia wie ye busuonso oni pada sani eden krama di na chia wie kete okope kusia chinwa so eden krama ifoso na sanya ye fiansa no dija begum odija gum na samwana odi makobe ka ho na so utranya ye na so kusiem ye na pramle pia na samu mpeni po ni pana pana wasa SOMPA FM asemo wa ya mpeni pa asemo mpeni pa asemo mpeni pa ni pana pana wasa Obofuo bi ko wure mu dabane ochiye wanya na bia wa mahukra oda so ko nanim ebra ko nanim na eno tie ani bi se eto adwumo dada bi se asemu pe ni po oni pa da pe na wasemu a obofuo ya mahukra oda so ko nanim SOMPA na onkonko ya say achichidie ena obo gitae ena na yerenso etudumundi na chise asemu mpeni pa oyipa na bana mu asemu a enkwala no susu abochankuo no na ebi di asa ebi nsu pa ensemu a kese obofu ansuro esa na nu modenti abafo konwene bede eya na dwene so mesesa chichidi ya befie ofrase ase osesa chichidi yi ye na